I also offer a warm welcome to each of you participating in this conference. I hope to describe e muri show e mahia fatiar a puta pumau no te fiam o ati ate o nei o te whaite rai tō rato taratu whaai parai te nau protumu. E rot hei te miar i tumu mata mono te evaneria i whahoi a mai, te uhipa te atua no te whaorar eit whaate te rā. Ini e te mo hopo i a te uhi a mai to te rei. E whahamana o mai te piti o te mea e mea pāpū e te fofu arhei, e te Ōhie hoi te evaneria. No te whaari te ora mure ore, mea tia roi a haere mai te metia, e a mai te irua e tātou iana. A haere mai tātou i te metia, e a tau turu i awe te i ana reira atoa, te amui rei tātou i rito i te uhipano te whaorar, ai te whaate i te rā te atua, o te rot heine e te mohopo i a te uhi a mai to te rei. Wa tua ti te mohopo i a hanahana i te mutawiri no te otuara, te whahohi a mai e mo te area ha, te papahi e rito i te tuha a hanire ahuru no te hapira tumu i te mo whawhaura. E te whaura hei piti, te horohi a mai e tu metia, ia here to tātou tata tupu, mai a tātou nei. E te hia te reira i na api mata moa i piti o te putahara te hei api, te matara i te tātua o te momero. Mai te mea e whaarota o tō i te pro putahara te hei, aure rā mo hopoia te tuhi a mai to te rei, te rurura o tō i te mata o te atitirau, e hana. E mea ohi e te mo hopoia, e mea whaoru. E mea whaituto, e no ai te rawe, o te ia, at hei, te orar ai te vaneria i e tu metia, te piti, te hapaora ai te whiana ai ore, te toru, te anira ai te mot atato i a whar i te vaneria, e te maha, te taho e rai te moutua wharino te taua muri atu. Nehenehe o toi hioi te reira mai au nei, mai te hoe hoho a whainua no te mo promu hoi rei to tātou me tua i te ora. E mea pāpua e te fofu arhe. Ho prohia mai e mea Ōhie te Nehenehe, e mea Nehenehe te Ōhie o te vaneria a i tu metia. E ere te o mai te reira, mea rawe ata, mea te tirau, e warheiro te are puripura e te maro. E a mai te hia tātu ia hi o mai te an, e hei te ati tirau, te ite i rei hei roto i te o nei, ia whaao mai i roto i te huru tātou e whaari e rawe i te evaneria. Wa prau te pretete ni oks e rawe hei mo mea i te Ōhie i roto i te evaneria i tu metia, te hapi hia mai tātou, tito hia whahamano hia tātou i te hopea i muri mai i te hoe tau hururua, e whaatupu mai te mo mea iti e te mo mea rarahei. O whaat o mai i tu metia i hue e mea maru tana tuto, e mea mama tana hopoia. E mea tia e tātou e paato i a tūtawa i te whaohi no i te vaneria. I roto i tō tātou rara, i te utu whare, roto i te mau pia tamahine, mau puputa tuara, te paro i te titi. A whaaroi o tō i te mo aamu tā ue whaati atu, o maiti, i te utu ue, o maiti hia te reira no te whaoru e no te whaarea. Wariro mai te mau uhipa i tēnei ati no mau whea mo atate i hei, e hiora no tātou tate i hei, no te whaohipara i te vaneria ma te pāpū e te whauwhara hei te Ōhie. I roto i te hoe o te mau hopo i a te uhia mai to te rei, te whaai te hia enei. At hei, te ora rei te vaneria i e tu metia. E pure o Jens no tāne mata i te mahana tate i hei no te ora i te vaneria, ia i te o i te mau muhumua te varua mai te ei. O hapi o ia e rawe oi te ara te ira, mai te oi te ara te ira te varua tāna i putapu. Te whaati a mai ne Jens i te mea, te uhipa, te noho nei mātou i roto i te oe wharera au nei ei ma te tāpu i whare hono titona, i te pū o te ho e oire i te iau mai te ei, tā pri i te pape hopuna o te oire. I te pui no te tauwea a Nehenehe roa e te i te hie tāne mata, o matara te mo uputa e te mo haamara marama e mea puhi hau noa te orar a e te au. No te Nehenehe te maramarama o te mau pōrua i te tauwea, e ai te wau i ru e no te tau i te hoi mori papa i roto i te pia tau hia. Tai mai ni te man pūwai e haere tau i te reira i reirara. I trai ho te me o whaarovo i tau haine a Marian te pira e mātou te motomara i a haere e horo i tō mātou rima waini ni te ano te epo. E mea maoro mau e te whaipepora hia e rero pā te taime tano no te haere rawe i te te atu ohipa maurira te horo i te rima. O whaaro e rawo i te ureo i te braut ai a Marian e horo wau i te whare toa no te ho mai te tei mori. E man o rū i rato ia u ia haere i reirara. Te ono mai te whare toa i te pape hopuna.
E haere mātou nā raro i te e ramhana, wana nia tu voi te pre o tatahe. A tahe nau na te pape hopuna, wa harut o mataini e te hoe pepe. E piti mataiti. Te haere rai te hiti o te pape. I peisho roa, e topa ai rai ruto i te pape. Hoe no minuti o iei o, e i murheo o moe. Ai te ata te ite te reira. O vauan e. O whaarue ra wot o pre oi, wa horo atura e wa au oi ruto i te pape. I tō opu te hohonu, wa poi te pape te remu, e te Nehenehe oi ruto i te pape. Wa hautiti e rai te hoe pā, ia pāti e ra wot uri mai ruto i te pape, haru e rai te hoe priaru, e huti mai rai te tamai titi. O hamata o iei te huti tia hou, wa hota hota e wat eia era. E muri hua whahauhia te tamai titi tōna na me tua. Mai tā te Jens i pure i te mau poipoi atona te tauturi i te o i te mau muhumua te waru mai te e. No atua e hupa e mai te haere oi rā e tau i te hoe mori. Wa pure atua o ia no te riro e mohi ano te hamait e i te motamar i a te atua. Te ora nei Jens i te evaneria nā atua i te imir ai te ara te era hanahana i te mahana tāte i te heima. Te tutawa i te weti ama i te whaituitura i te reira ar te ira i a tāna mai. Te tehi or ano te hapor ai te whiana wai ore. I te hoe mahana o haere te hoe pre titini no te titi no kukutai toro me pia, nā mori te hoe pre titini whia apita mahine no te titi. No te haere e hahaere piti tamahine to rau atu ane. Te roto rau rato i te whiwhir hei. No whaarue no ane to rato me tuai, wa whaarue te me tu heine te mataiti maeri. O rato noa iei tēnei roto i tā rato, tō rato apur an ein e te hea. E papai rā au, mai trā noa te tāprihia i te puahu urina e te punu tāpau te nia noa iei te wahait o tō rato. E murishau tō rato te roa tāro ia e te whea whātere te tauhia te te tauturu. Nā rato i te apora paroita, wa amatahia te hoe opua rā tauturu rā. O whaoti te whea whātere te paroita i te titi, tō teio te tōturu, te pupupreti putero, te whea apita māro e tamahine, te mo utua whare rawerhei, e hamait e hare hamait e te utua whare. O tā niunu te mo whaanhora ana te paroita, te mo mero i ruto i te hupa patura. O tauturu wei tei te hurum hamanir a, wei tei te hor oi tō rātou te me, te rima, wei tei te hap oi te maa, e wei tei whaahau te hor o mai te mo tauhi a. E te o tira te whare nei nei, wa ooroa ia te tata te tauturu mai e na whea api e atoa nei o te paroita. Wa i te tēnau tamar i au tare, te taamura mahanana i te tamaru o tō rātou tua whare paroita i te tira e ere o rātou an e te reira no te iatua no rātou. Wa i te whea te toro mai te rima i te hero te whaora no te e utua whare e waha a rātou e rima nōna i te tāwini rai a rātou. I tō mono o e au o tō i te hi ora ano te anir ai te mo tātā to ia whare i te evaneria. Ai tau Clayton no Kapve, arumahi tō mataiti man or i e te mea tupu i tōna hairir ai te piase mine no tāna paroita. O tau i amuri no atura, tōna orar ai te orar au tei e no te rawir ai te reira. No paptito no hia nei o Clayton i tōna metu o vheine i tōna tuana. Trara o whaia rātou i te haere i te purera. I tōna ra hairir ai te semine, wa tahuri ro te aurara o tō rātou tua whare. E mea whaar i au mai e te tea tu whea api no te seminer. Wa aurua Clayton i tō rātou huru i ia iana, e wa whaaitu i tō rātou iana i haere mai i te tea tu mo aktivite. O nā reira o ia e amata e rai te haere tu i te himo rurur a te taretia i te purera. Wa hi o te ptito pō paari i te whaito pue o Clayton, e wa api iana e rima tauturu nōna. Te praura te e tito pō pinae, mai trātu taimi ua riro mai Clayton e hi ora e whaurur anu te tea tu whea api. Te tata mata mo ta Clayton iani a hau mai te purera o tōna ia me tū wahine. E muri show tōna tuana. O whaano atura o nei tōna uhoara, tōna mohoa, hoe o te mohoa o Wilsonia no tōna mataiti. I tōna wharere mata moar ai te momitunare, wa whaite o Wilson tōna hinaru i paptito iana. Wa maerero te momitunare e wa whahiahia atua i te momiata Clayton i hap ia Wilson. Aita te mo tautora a Clayton whaia i reira. Wa tauturu o iei te tea tu mo mero parparu ia hau mai te purera. A e hoa ia te whaitera i te vaneria i tōna mohoa no te tea tu hap ora. E te mahana toru horma pai whea api tui tui te paroita, e te hoe whaanhora se mine tupu mai te, e te tumurhei,
no te tau tōra ia a Clayton no te here, no te whaite e no te tau manhini te tata. Te whainini ne Clayton rau o Claybeto na tuana no te ho e mitioni rawetamau. E te hope e whaite atu o te ho e hioran henhe no te taho e a i te mo utua whare no te tau amuri atu. I te whaaror amata moa Lydia no Utrania i te prono te hero. I reira ra wa tupu i hora i te hinaro rei e haere te hero. E muri hoi tōna papti tōra wa haamata i te whainini no te haere i reira. O haere o Lydia i te hero no Freeberg i Hermani no te whaari tōna o hero e o whaaia o i reira i rawe rei mahana no te mau oro a monora. I te amuara hia te hero no Kiev i Utrania o haere pinipini atua o Lydia i te hero. O taa te hira o tana tāne o Anatoli i reira, e murisho o pihia rawa e misionare hero. O i te hia mea rawa hau te aromapa e tautini i oa. No tōna mau tupuna e o whawhan o i rato i te mau oro ano te hero. Ia uihia Lydia e ha tōna mon onon e te hupa hero, e na o mai oia e hata au i whaari i roto i te hero. O rawe o te mo whawhaura api mo te atua o haapuahi i te rapapu o haapi i au na hei te whaari i te heheur ano uiso. E wati ia u ia rawe i te mo oro whaorar ano te umo tupuna. Nehenehe tau e here e tawini te tata. E o whaoti o yama te prau wa hinaru te whatuia i te pinepini a tato i roto i te hero. E mea whaoru mau te meit e o te mau whea moa trata ata to naurar ata a e. Te whaatomuhia i roto i te mha a amu. E rower hei mea e Nehenehe apo mai roto i te mo ohipai matara mai nā roto i te wha ohipa Ōhie ai te mo protumu Ōhie no te Evaneria. Te mo mea ato tātou i rawe e no a taratu i rawe e no ato e ia tātou. E wha Ōhie no tātou i te Evaneria amo i tātou mo hopo ia te tuhia mai to te reira. Ia ora i te Evaneria ia vaiara tātou i te mo muhumuhuma ia Jens no tāni mata te huru. E ia hap o i te whianau e ore. Mai te whaitehia mai te maumero no te titi no kukuta i Toromepia. I te horoar ai te haapura no te maumero o tare o te paruita. Ia ani te mot ata o ia whaari i te Evaneria mai ta Clayton i te motura no Kapver i Afrita. I rawe e tōna mahoa e te utua whare. E tēno atu hoi ia taho e te utua whare no te tau amuri atu mai te whaitehia mai te tuhane Lydia no Utrenia. Nā roto i tānei homo oro ano te hero, te tautu ora ai roto i te aamu utua whare, te tāwinir ai roto i te hero. Ia nā reira tātou i tai papu mai i te o te hau, te prowhawhau nei au e, te prowpapu nei au e no te reira. E no ietu metia e whaora e i tara e hara no tātou, i te o ietu metia. Āmene.